Nobody's here. Where are everybody? Šta, gde ti zvereš? Nema Petka. Petko je otišao na vikendicu i vratit ćemo. Same smo nas dve ovdje. Da, bit će borba prsa u prsa, tako mopančiš on obojče. Oh, he's your husband. Very handsome. Toliko ti se sviđa moj Petko, sestre moje da ti ja kažem, i on baš tako dobar kad je tobom od jutra do mraka, da ti ja kažem. Najski. To su moja jadna deca. Šta su dočekala da ih otac pod stare dane ostavi. Why you are so upset? What happened? I had some presents for all of you. For you. Poklon. Vidim ja da njoj pare nisu jako važne. Slušaj, možda bi nas dve mogle da se nešto sporazumemo. Da ja tebi ustupim moga Petka, a ti meni za nadoknadu kao obeštećenje daš 20.000 evra. I can't understand, Mother. You don't understand. Money. No money. It is present for you. Just a gift. Dobro, evo recimo za 15.000 evra. Samo da te upozorim. Ako slučajno Petko ponovo meni vrati, ja više pare neću da ti vraćam. What are you talking about? I can't understand. Can you tell me, where is my boy? Petko, tvoj boy? No. Richard is my boy. Richard. Can you tell me where is Richard? Sam ja to dobro čula. Richard? Yeah, Richard. Pa ti si znači Richard Umader. No. I am a grandmother. I am his granny. Grandmother, da, to je stara majka. Baba, to je kod nas. Da. Where is he? Razumela si, ja? Razumela. Dobro. Sad sam se sporazumela. Sad ću ja lepo da nas spremi kaficu. Što mi lepo ispričamo i ti ja kažem sve šta se ovdje događa. Pa ću da te odvedem da se upoznam sa tvojim prijateljima. Jesi razumela? I don't understand. Razumela je. Dobar dan, u kući. Dobro je, draginja, kako to ulaziš u našu kuću bez kucanja? Sad ću morati da te pijem zbog zdravlja. Zbog zdravlja? Šta ti je razumem? Meni nije ništa, ja sam u odličnoj kondiciji, ali Jeremij skače slikice, a ti ulaziš onako i stresiraš. Oni su tell you that she's happy to meet you. Ništa ne su ništa volite. A što me je glasno? Pa upravo si rekla da bi htjela da ih prebiješ. Oni su tako mi čuli zvijekne, molim vas. Neko da čudi. Izađi tvoj. Znaš šta, Jeremija, nije nikako čudo što se skočio pritisak, zvesti su uvali u kuću, a sad će Boga mi